Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Mefeks. Glasno. Akcent. Teksa. Naglas. Naglas. Naglasak. Glas. Glasno. Naglas. Naglasak. Naglas. Dobar dan, lepo pozdravljeni v novi sezoni oddaje Na glas, v kateri boste izvedeli, da hrvaška olimpijska zmagovalka Sara Kolak vse bolje razume slovensko. Njen trener Andrej Hajnšek pa... Ne znam, ja mislim da pričam vrlo dobro hrvatski. Piši kot govoriš, je prihodnjim rodovom naročil največji srbski jezikoslovec Vuk Stefanović Karadžić. Toda nekateri Srbi celo 2 stoletji pozneje ne znajo pravilno napisati niti njegovega priimka. Televizijskemu naglasu se bodo 18. septembra zvečer na Radio Slovenija pridružili Sami naši. Prva oddaja na javnem radiju namenjena skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. Velika čast, izazov i odgovornost je biti deo jedne ovakve emisije koja je zaista potpuno pionirski poduhvat. Polovica zlate kolajne, ki jo je Hrvatica Sara Kolak s kopjem priborila v Riju, pripada Sloveniji. Tako nam je zagotovila 21-letna olimpijska zmagovalka, ki študira na Reki, trenira pa v Celju pri Andreju Hajnšku, slovenskem trenerju, ki ga ima za drugega očeta. Na atletskem štadionu društva Kladivar v Celju ju je obiskala Ivana Stipić-Lah. Zahvaljujući odličnom vodstvu slovenskog trenera Andreja Hajnšeka je atletičarka Sara Kolak, rodom iz Ludbrega u Hrvatskom Zagorju, napravila jednu od najvećih senzacija ovogodišnjih olimpijskih igara, osvojivši zlatnu medalju u bacanju koplja. Hrvatica u Celju trenira 2,5 godine. Postignuti rezultati su plod požrtvovnosti i profesionalnosti njenog trenera, zato i polovica medalje pripada Sloveniji, kaže Sara. Ja nemam u planu u nikakav drugi niti klub, niti kod niti jednog drugog trenera. Ja sam se tu konačno našla, super mi je, zadovoljna sam i više nego zadovoljna i tu ostajem. Mislim, imamo zlatnu olimpijsku medalju, zakaj taj stvari mijenjati, očito da dobro funkcioniramo. Hitac kojim je djevojka iz Sjene oborila vlastiti hrvatski rekord te osvojila zlatnu medalju iznenadio je cijelu regiju, ali ne i njenog trenera koji je od samog početka vjerovao da je njegova štićenica sposobna dostići vrhunske rezultate. Ni Hrvatska, ni ne znam, Slovenija, niko nema neki sistem. Mi tu radimo, neki smo individualisti i svi ovi rezultati koji su rad jednog ludog trenera i jednog vrhunskog materijala. I to ti je sva priča. Sarin put do vrhunskih rezultata nije bio lak. Atletikom se počela baviti kao djevojčica od 12 godina. Od tada je zamijenila čak 5 trenera koji iz nje nisu znali izvući ono najbolje. Ali tada je upoznala Andreja. A i sami znamo koliko smo toga prošli, koliko je bilo i problema, i muka, i poslije operacije i svega toga, i koliko smo se potrudili svi, i tako da definitivno ostajem tu. Početak treninga u novoj sredini, čiji jezik nije razumjela, nije bio lak. Dođeš u drugo okolje, nemaš kolega, prijateljice, to i nije bilo lako od početka. Trener joj je osigurao čak i smještaj. Tu smo iznajmili stan od početka i bilo je preskupo za nju i onda smo rešili ovako malo da može prespavati kod moje majke i to, tako da ne preopterećuje previše. Još uvijek je isto jer još uvijek nismo mi zaradili ništa. Zahvaljujući ljudima koji je okružuju, Sara se sada u Celju osjeća odlično. Trudi se što bolje uklopiti u sredinu, zato i od trenera traži da s njom govori slovenski. I sad kaže da ja mogu na slovenskim pričati jer ona sve kuži. Ovaj fantastičan dvojac, bez obzira na uspjehe koji su ih bacili pod svjetla reflektora, ipak ostaje skroman, prizemljen i fokusiran na rad i nove pobjede. Ljubljana se ponaša z novim spomenikom srpskemu jezikoslovcu Vuku Stefanoviću Karadžiću. Iskazalo se je da spoštovalci reformatorja srpskega jezika v Sloveniji niti njegovega priimka niso znali pravilno zapisati. Napako so sicer odpravili, a grenak priokus je ostal.
Samo streljaj od spomenika pa v kulturno-pastoralnem centru pri Srpski pravoslavni cerkvi poteka pouk srbščine. Kaže, da so mlajši za učenje veliko bolj dovzetni kot starejši. Ovi mališani samo su neki od 60 učenika koji prolaze kroz dopunsku nastavu srpskog jezika. Već 4 godine je u Kulturno-pastoralnom centru i u prostorijama slovenskih škola organizira Društvo za srpski jezik i kulturu. Učili smo se mnogo stvari, na primjer o Vuku Karadžiću, Filipu Višnjiću, Svetom Savi. Mi znamo srpski, a drugi ne znaju. Nastava je odgovor na stanje u srpskim društvima širom Slovenije koja srpski jezik često zanemaruju, priča osnivač i predsjednik društva Petar Damjanić. Učenje jezika je bilo potpuno zapostavljeno. I onda smo došli do zaključka da je to u stvari ono što bi trebalo što prije pokrenuti, pošto djeca koja idu u crkvu, na vjeronauku, koja idu na folklor, međusobno pričaju slovenski jezik. Novac za izvođenje nastave društvo dobije na konkursima Ministarstva kulture i Kancelarije za dijasporu Republike Srbije, kao i od pojedinih donatora. Slovensko ministarstvo prosvjete školama za nastavu srpskog jezika daje tako minimalna sredstva, 35 € po učeniku, da se time ništa ne može uraditi. Zato se na njihove konkurse više ni ne prijavljujemo. Realnu sliku opisuje Damjanić. Za nekakav ozbiljniji nivo učenja srpskog jezika je potrebno mnogo veća podrška. Nekav jasan signal sredine koja bi trebala da kaže da, poželjno je da ljudi uče svoj jezik, treba da uče svoj jezik. To je nešto najnormalnije što bi trebalo svakoj manjini bilo gdje u svijetu omogućiti. Organizatori su se pobrinuli za kvalitetne nastavnike, udžbenike, zanimljive goste i izlete. Važnost učenja maternjeg jezika prepoznaju i roditelji doseljenici. Sama činjenica da neko potiče iz neke druge zemlje u kojoj trenutno ne boravi, mislim da zbog toga dete ne treba da zaboravi svoje korene i svoj jezik. Časovi srpskog počinju 1. oktobra i to u školama u Mariboru, Ljubljani i Novom Mestu. Prijavnice možete naći na Facebook i web stranici Društva za razvoj srpskog jezika i kulture. Nastava je organizirana po starosnim grupama, a za roditelje i učenike je potpuno besplatna. Organizatori obećavaju da će osim mnogo učenja za djecu pripremiti i mnogo zabave. U studiju pozdravljam inkluzivno pedagoginjo Slađano Jović-Mičković. Dobar dan, dobrodošli. Zašto je očuvanje maternjeg jezika za dete važno, čak i pošto se porodica preseli u novu sredinu, u novu zemlju? Pa, maternji jezik je prvi jezik svakog pojedinca i s njim najlakše izražavamo naše emocije, naše osjećaje i tako dalje. S tim jezikom upoznajemo našu kulturu i razumemo i na taj način je lakše upoznajemo i druge kulture. To je jezik s kojim se identifikujemo jednostavno sa nekom grupom ljudi i zato apelujemo uvek na sve priseljenike da sa decom kod kuće razgovaraju u maternjem jeziku. I često se događa da roditelji, recimo, isto koji su doseljenici, ne znaju dobro ili ne nauče dobro perfektno slovenački jezik i onda kad pričaju sa decom neki iskrivljeni slovenački, deca potpuno izgube identitet jer na kraju ne znaju ni jedan jezik pravilno. I recimo čini mi se da je strašna stvar da dete na raspustu ode kod svoje bake u zavičaj i da ne poznaje njen jezik i da ne mogu normalno da komuniciraju. To mi je nekako nezamislivo, odnosno loša praksa. Radili ste na osnovnoj školi Livada u Ljubljani. Imate mnogo iskustva na području uključivanja dece doseljenika u slovenačke škole. Koje su neke osnovna iskustva koja ste stekli? Pa i na radu u osnovnoj školi, na projektu koji je bio pre 2 godine i koji se sada nastavlja i prilikom prostovoljnog rada sa tom decom sam uočila da je najveći problem upravo nepoznavanje jezika i mi ne smemo jednostavno dozvoliti da to postane neki socijalno-kulturna prepreka, tako da moramo
sigurno je najvažnije da dete da bi se što pre uključilo u novu sredinu nauči naravno jezik nove sredine, ali definitivno ne sme da se zanemari znanje maternjeg jezika, moramo ga očuvati i negovati jer poznavanje i jednog i drugog jezika je temelj za neki medkulturni dijalog. Sa kojim to emocionalnim i problemima u ponašanju se susreću deca doseljenici i kako ih prepoznati? Da, dok sam radila sa tom decom i posle prilikom istraživanja, kad sam magistarski rad spremala, sam uočila jednostavno da je najveći problem možda upravo to neko emocionalno stanje dece prilikom doseljavanja, koji vrlo često, nažalost, previdimo ili ga zanemarimo nenamerno, zato što roditelji kada se presele u novu državu, bilo gde, su okupirani nekim svojim problemima, rešavanje stambenog pitanja, posao, možda imaju nekih financijskih problema i tako dalje. I nenamerno previde ili, da kažem, zanemare neko emocionalno stanje deteta, a oni imaju velike stiske i rane. Da, rane, bukvalno, jer niko od njih, od te dece nije hteo da dođe. To nije bio njihov izbor. To je izbor odraslih, tako da su oni postavljeni pred dejstvo i oni su ili ljuti ili neshvaćeni, neprihvaćeni, tako se osjećaju, možda osjećaju neki prezir, prkos, bes, razna emocionalna stanja se kod te dece javljaju i veliki problem je što često, mislim, ti problemi emocionalni se nekada pokazuju kod dece da su mirna, povučena, zatvore se u neki svoj svet. Drugi se ponašaju neprimereno, izbacuju taj svoj revolt na taj način i mi se obično tom decom bavimo, zato što nam smetaju, a ovi koji su mirni i tihi, njih previdimo i kod njih mogu da nastanu daleko veći problemi na emocionalnom području. Šta je ključno za uspešnu integraciju? Pošto mi tu decu, skoro bih rekla, možemo da tretiramo kao decu sa posebnim potrebama, jer upravo zbog tih emocionalnih problema koje imamo, svi koji su sa njima u kontaktu moraju da imaju neograničeno razumevanja, strpljenja, da im nude pomoć i tako dalje. Tako da to je ključna stvar da to dete kada dođe se osjeti prihvaćeno i da jednostavno zna i razume da mi želimo da mu pomognemo i posle stvari se odvijaju drugačije. Ne trebamo odmah detetu samo učenje, novi jezik i tako dalje. Moramo mu dozvoliti da zadiše punim plućima pre nego što krene u osvajanje, da kažem, novog nekog sveta. Zapravo ste sad pomenuli možda i najčešće greške koje vaše kolege učitelji u školama rade, da se prebrzo, previše očekuje od te dece. Pa ja ne znam da li bih rekla da su to greške. Jednostavno, mislim da se svi pedagozi trude maksimalno po najbolje što mogu. To je 100%. Ali jednostavno, pošto su pre dolazila deca koja su bila uglavnom iz područja Jugoslavije bivše i to je nekako, čini mi se, bilo lakše i za učitelje i sve. Sada nam dolaze deca iz celog sveta. Dolaze deca koji imaju potpuno drugu kulturu, druge navike, druge običaje. Neka deca ne znaju bukvalno abecedu, a na primjer 6. i 7. razred su. I jednostavno upravo ti projekti sada koji su tekli i koji teku vezano za to uspešno uključivanje dece u novu sredinu su zlata vredni zato što nekako se sistemizirano stvar vodi da svi imaju, jer rad sa tom decom zahteva određenu stručnost, znanje i tako dalje. I onda se i učitelji više pravilno usmeravaju da pravilno rade sa tom decom. Tako je. Hvala vam mnogo na gostovanju u studiju. V nedeljo zvečer, 18. septembra, bodo poslušalci Radia Slovenija prvič lahko prisluhnili oddaji Sami naši, namenjeni pripadnikom narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. Dober večer in dobrodošli v oddaji Sami naši, vsako nedeljo ob 21:30 na Prvem. Ovako se na Radio Slovenija pripremaju za novu 30-minutnu emisiju na hrvatskom, srpskom, bosanskom, crnogorskom, albanskom in makedonskom jeziku. Pripadnikov manjšin iz Republike nekdanje Jugoslavije je v Sloveniji zelo veliko, prav gotovo imajo neke teme, ki jih želijo slišati, predstaviti in te teme morajo biti novinarsko obdelane. Teme će biti zanimljive i široj javnosti. Emisija Sami naši namijenjena je
svima koji se tako osjećaju. Znači i Slovencima i Slovenkama i ljudima koji su u Sloveniju tek došli i onima koji su u Sloveniji već izgubili dio svog kulturnog identiteta. To je prva emisija na javnom radiju čiji su novinari i sami pripadnici narodnih zajednica. Velika čast, izazov i odgovornost je biti deo jedne ovakve emisije koja je zaista potpuno pionirski poduhvat. Osim priloga i zanimljivih sugovornika, slušatelji će uživati i u glazbi s područja bivše Jugoslavije, koja je još uvijek rado slušana i u Sloveniji. Radijskim kolegom, med katerimi so tudi sodelavci naše oddaje, želimo obilico uspehov in čim več poslušalcev. Vas, dragi gledalci in gledalke, pa znova vabimo v našo družbo čez 14 dni. Do takrat se gledamo in beremo na MMC-ju, Facebooku in Twitterju. Lepo se imejte.